W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Ziemia jest pełna łaski Pana. Przez Jego słowa powstały wszystkie niebiosa. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, słowami ze Starego Testamentu rozpoczynamy nasz udział w mszy świętej w czwartą niedzielę wielkanocną, która także nazywa się Niedzielą Dobrego Pasterza. Każda Eucharystia, każda msza święta jest tą godziną w życiu wspólnoty wierzących, w czasie której sam Chrystus jako dobry pasterz ukazuje nam, jak i dlaczego mamy głosić dobrą nowinę o zbawieniu. I kiedy gromadzimy się podczas każdej mszy świętej, modlimy się o to, aby nasze życie i postępowanie przyczyniało się do głoszenia Ewangelii, czyli dobrej nowiny o zbawieniu. Podczas obecnej mszy świętej koncelebrowanej pragniemy modlić się w następujących intencjach. Pierwsza intencja: modlimy się za całą naszą parafię, za wszystkich nas tutaj zgromadzonych, za nasze rodziny, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne dary łaski, za wszystkich mieszkańców naszego miasta Lida, za mieszkańców naszego kraju, prosząc o potrzebne dary łaski dla każdego człowieka. Modlimy się za wszystkich ludzi chorych i cierpiących, za tych, którzy nie mogą być z nami z różnych przyczyn, aby swoje cierpienie złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa dla naszego wspólnego uświęcenia. W dniu dzisiejszym także w szczególny sposób modlimy się za wszystkich powolanych z naszej wspólnoty parafialnej, z naszych rodzin, modląc się również i prosząc Boga o święte powolanie kapłańskie, zakonne i misyjne. I polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, ofiarodawców, dobroczyńców, zmarłego księdza Józefa. I także polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkie dusze w czystcu cierpiące. I druga intencja: dziękczynna Panu Bogu za utrzymane dary łaski, za przeżyte 21 rok życia Katarzyny Magier. Prosimy dla niej i dla całej jej rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Najświętszej Panny Maryi i dary Ducha Świętego dla niej i dla jej bliskich. Aby nasz udział w tej mszy świętej był godny i owocny, teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. I pobłogosław tę wodę, stworzyłeś ją, aby przez nią żyźnić ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze dusze i ciała. Woda była również narzędziem Twego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienia na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odrodzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy radowali się z naszymi bliźnimi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej.
ľuďom dobre. Chválime Ťa. Виславляме Ťa. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodca, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy. Módlmy się, Wszechmogący i Wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z 11 i przemówił donośnym głosem: Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przyjęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Cóż mamy czynić, bracia? Powiedział do nich Piotr: Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powołał Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się nowego dnia około 3000 dusz. Oto Słowo Boże.
Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, коли чините добро и терпите, то маєте ласку у Бога, бо ви для того покликані, бо і Христос терпів за вас, покидаючи вам приклад, каб ви ішли слідом за Їм. Ён не учинив ніякого граху, і не було подману у вуснах ягоних. Ён, коли йому злословили, не злословие у отказ, коли терпел, не погрожал, але доверял себе тому, кто судит справедливо. И он сам у своим теле узнес грехи наши на древо, как мы, позбывшися грехов, жили в деле справедливости. Ранами Его вы оздоровленные, бо вы были, як овечки, что заблукали, але тепер ви вернулися до пастора і оховника душ ваших. Гэта Слово Божие. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę opowiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza ich, a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im on mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę opowiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchali ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Миловане у Христі Пану, брати і сестри, у нашому дієцезіальному костьолі Гродзенської дієцезії переживаємо першу в історії синод нашої дієцезії. Синод – гэта, напэўна, выакцэнтаванне і дапасаванне пэўных праўд евангелічных, праўд сакраментальных, місіі касцёла у тым свеце, у той лакальнай сітуацыі, дзе касцёл рэалізоўвае сваё прызначэнне. І сёння таксама камісія па справах новай евангелізацыі кіруе да нас разважанне сваёй дзейнасці, сваёй функцыі. Паважаныя браты і сёстры, камісія першага Гродзенскага сінода па справах новай евангелізацыі звяртае увагу на значэнне, менавіта слова «новая евангелізацыя». Што гэта азначае?
У сваіх разважаннях камісія, у склад якой уваходзяць не толькі духоўныя, але таксама і свецкія асобы, засноўвае свае меркаванні на фундаменце сучаснага навучання Касцёла, а асабліва навучанні апошніх рымскіх пап. Тэма новай евангелізацыі – гэта сумесны клопат пра перадачу веры з новым дынамізмам і выкарыстаннем новых сродкаў. Упершыню ў апостальскай адгартацыі пад назвай «Евангелій Нунціанзі», якая была прысвечана евангелізацыі ў сучасным свеце, узняў святы айцец Павел VI. Новая евангелізацыя была адным з дэвізаў пантыфікату святога папы Яна Паўла II. Прыярытэт новай евангелізацыі у місіянерскай дзейнасці Касцёла быў найбольш выразна сфармуляваны Янам Паўлам II. Пра гэтыя прыярытэты новай евангелізацыі з падобным запалам гаварыў і пераемнік Яна Паўла II, папа Бенедыкт XVI. Ён склікаў генеральную асамблею сінода пад дэвізам «Новая евангелізацыя – важная справа для перадачы хрысціянскай веры». Пазней пераемнік Бенедыкта XVI, папа Францішак, па выніках працы асамблеі абвясціў апостальскую адгартацыю. У гэтым дакуменце Францішак сцвярджае, што мы больш не можам проста чакаць, пакуль да нас прыйдуць іншыя людзі, каб прыняць хрысціянства. Мы павінны актыўна выходзіць за межы касцёльных будынкаў, за межы сваіх сем'яў і шукаць паўсюль людзей, якія шукаюць Бога. Папа Францішак назваў новую евангелізацыю пастырскім навяртаннем. Сёння мы перажываем нядзелю добрага пастара. І ідэя гэтага ўсяго заключаецца ў тым, каб звярнуцца з Евангеліем да тых, хто па розных прычынах адышоў ад Касцёла. Такім чынам, сёння ідэя новай евангелізацыі заключаецца не ў тым, каб ісці з Евангеліем да тых, хто ніколі яе не чуў, але таксама і ў тым, каб ісці з Евангеліем да тых, хто быў веруючым чалавекам, але перастаў гэтае Евангеліе слухаць. Ідэя не ў тым, каб асуджаць гэтых людзей, крытыкаваць ці ацэньваць якім-небудзь чынам гэтых людзей, а ў тым, каб дапамагчы ім зразумець, што яны перажываюць і паспрабаваць звярнуцца да іх з добрай навіной, так як гэта чыніў добры пастар Езус Хрыстус. Новая евангелізацыя – гэта тое самае Евангеліе Хрыста, якое сёння распаўсюджваецца па-новаму. Яно адаптаванае да сённяшняй сітуацыі і асобных людзей. Евангелізацыя грунтуецца на сустрэчы з уваскрослым Езусам, якая вядзе да навяртання сэрца. Плёнам гэтай сустрэчы з'яўляецца жаданне перадаць радасць веры іншым. Сэнс новай евангелізацыі ў тым, каб абвяшчаць добрую навіну на мове, зразумелай кожнаму, і кожнай, да каго яна скіраваная. Мэтай новай евангелізацыі з'яўляецца тое, каб хрысціяне аднавілі сваю адказнасць за пасланне добрай навіны, каб яны былі гатовыя сапраўды звярнуцца да іншых з Евангелем, каб зрабіць хрысціянства больш дынамічным і адкрытым на іншага чалавека, якія адышлі ад Касцёла. Сінадальная камісія па справах новай евангелізацыі нашай гродзенскай дыяцэзі разважае пра неабходнасць прыцягнення ўсіх да абвяшчэння добрай навіны, у тым ліку, каб таксама і свецкія людзі адчувалі сваю адказнасць за гэта. Усе вернікі, а таксама евангелізацыйныя рухі і асацыяцыі, якія дзейнічаюць у нашай гродзенскай дыяцэзіі, пакліканыя за натхненнем Духа Святога шукаць і развіваць ініцыятывы для абвяшчэння добрай навіны з дапамогай менавіта новых евангелізацыйных сродкаў, такія як мас-медыя, інтэрнэт ці іншыя. Новая евангелізацыя ў дыяцэзіі сёння таксама ажыццяўляецца асобнымі людзьмі, а таксама праз рухі і асацыяцыі, якія бяруць на сябе задачу, каб уласным сведчаннем жыцця абвяшчаць і прыбліжаць зразумення добрай навіны аб збаўленні. Такім чынам, сёння кожны з нас павінен стаць у дыяцэзіі так званай лабараторыі для новых метадаў евангелізацыі. Адсюль розныя віды гэтай дзейнасці, якія яны арганізоўваюць. Напрыклад, евангелізацыйныя рэкалекцыі, малітоўныя семінары, пілігрымкі, курсы і розныя сустрэчы. Адной з асноўных мэтаў Другога Ватыканскага сабору з'яўляецца справа аднаўлення еднасці ўсіх хрысціянаў. Сабор выразна адзначае, што Хрыстус Пан заснаваў адзін і адзіны касцёл. Хоць многія хрысціянскія супольнасці прадстаўляюцца перад людзьмі
сапраўднымі спадкаемцамі Езуса Хрыста. Адсутнасць еднасці паміж веруючымі людзьмі выразна супярэчыць волі Бога і з'яўляецца спакусай для свету. У сувязі з гэтым першы сінод Гродзенскай дыяцэзы лічыць неабходным прапанаваць вернікам каталіцкага веравызнання сродкі, шляхі і спосабы, якія могуць дапамагчы ў тым, каб будаваць справу еднасці паміж усімі веруючымі людзьмі. У першую чаргу трэба зазначыць, што на тэрыторыі нашай Гродзенскай вобласці пасля Другой сусветнай вайны адбыўся абмен хрысціянскага насельніцтва розных канфесій і прыналежнасці, што матывуе нас да выпрацоўкі пэўных крокаў практычнага экуманізму, якія выражаюцца ў клопаце і ў павазе да культурнай і сакральнай спадчыны хрысціян іншай канфесіі. Сінод заклікае духавенства і кожнага чалавека да вывучэння гісторыі асобных касцёльных супольнасцей, да вывучэння іх дактрыны і пашанавання іх духоўнасці. Па-другое, неабходнай справай з'яўляецца падтрымка ўзаемных адносін і братэрскіх сувязей, напрыклад, з праваслаўнай царквой, а таксама наладжванне пастаяннага дыялогу з іншымі хрысціянскімі канфесіямі. У сувязі з гэтым, улічваючы абставіны, неабходна весці пастаянны дыялог з вернікамі іншых веравызнанняў, шукаючы супольныя рашэнні пры ўдзяленні святых сакраментаў і таксама абвяшчэнні добрай навіны або Евангелля. Іншай формай экуманічнага дыялогу, да якой прызывае сінод, выступае малітва, якая з'яўляецца душой еднасці і фарміруе экуманічную духоўнасць у міжканфесійных адносінах. Важна практыкаваць экуманічную малітву ў гарадах і ў вёсках, дзе ёсць парафіі розных хрысціянскіх супольнасцей, так і там, дзе няма некаталіцкіх супольнасцей. Па-трэцяе, важным з'яўляецца экуманічнае супрацоўніцтва, асабліва перад абліччам антыхрысціянскай культуры, якая сёння ўзмоцнена маніпулюецца. Неабходна падтрымліваць узаемадзеянне хрысціян у стваранні і распаўсюджванні культуры. Нагодай для міжканфесійных сустрэч павінны стаць культурныя мерапрыемствы, такія як канцэрты музыкі ці рэлігійнай песні, а таксама іншыя ініцыятывы, звязаныя з паўсядзённым жыццём мясцовых супольнасцей. У міжканфесійным асяроддзі добрай нагодай для сустрэчы знаёмства могуць быць касцёльныя і дзяржаўныя ўрачыстасці, цэлебрацыі, звязаныя з удзяленнем сакраменту шлюбу, адпраўленнем хрысціянскіх пахаванняў, таксама з'яўляецца добрай аказіяй для сустрэчы розных вернікаў розных канфесій і няверуючых людзей. Кожны з нас павінен старацца цэлебраваць і ўдзельнічаць у літургіі, каб лепш адлюстроўваць праўду адзінства веры ў Хрыста. Паважаныя браты і сёстры, падсумоўваючы, трэба зазначыць, што еднасць – гэта заданне і абавязак, который быў выслужаны плёнам малітвы Езуса Хрыста, якая пераўзыходзіць чалавечыя сілы. Аднак дасягаецца яна праз пакорлівае навяртанне сэрца і праз адпаведныя ініцыятывы, прадстаўленыя ў тым ліку і на сінодзе Гродзенскай дыяцэзіі. Варта разважаць над гэтымі выклікамі не толькі у якімсьці часе, але, напэўна, старацца гэты выклік зрабіць актуальным на кожны момант свайго жыцця, каб заклік Езуса Хрыста да таго, каб абвяшчаць Божае Евангелле, чынна праяўляўся ў нашым жыцці, каб гэта садзейнічала нашаму адзінству і таму, каб мы маглі абвяшчаць добрую навіну аб збаўленні і атрымаць узнагароду вечную ў небе. Амен. Wyznajmy teraz naszą wiarą. Wierzę w jednego Boga. Syna Bożego, jednorodzonego. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem. Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Przez Jezusa Chrystusa, który jest dobrym pasterzem, który także odkupił nas krwią swoich ran, zanieśmy prośby do Boga, który jest w niebie. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby na wzór Chrystusa, dobrego pasterza, z troską kierowali powierzoną im owczarnią. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich powołanych do kapłańskiej posługi, do życia zakonnego, misyjnego, aby ochoczo podążali za głosem jedynego nauczyciela i służyli Jego Słowu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, za przeżyte 21 rok życia Katarzyny Magier. Prosimy dla niej, dla całej jej rodziny o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi i dary Ducha Świętego na co dzień dla niej i jej bliskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych braci i siostry, aby cieszyli się radością z przebywania w domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą naszą wspólnotę parafialną, za wszystkich nas tutaj obecnych, abyśmy z Chrystusem, dobrym pasterzem, mogli przezwyciężać zło i w Nim osiągnęli pełnię życia. Ciebie prosimy. Boże nasze Ojcze, Ty przez posłuszeństwo swojego Syna świat odkupiłeś. Wysłuchaj nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez Jego pośrednictwo, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ofiara z rąk Twoich, na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski i odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdą godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Ty, Pana Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz. Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potem. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z Tobą. Cała krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą czym będziemy przyjąć. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Cię. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone. Boś Ty dobro nieskończone, ach, żaluję samą złość.
Módlimy Boże dobry pasterzu, wejrzy łaskawie na swój lud odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Оглашение парафиальное. Переживаем, браты и сестры, 4-ю великодную неделю доброго пастора. На гэтым тыдні ў аўторак у 18:30 будзем маліцца таксама адна з інтэнцый за сёстру Людвіку, дзень яе імянін. 29-го у сераду свята святой Кацярыны Сіянэнскай, панны і доктара касцёла. 1-го ў пятніцу ўспамін святога Юзафа Рамесленніка у парафіі у мікрараёне Паўднёвы, Южны, там, дзе будуецца касцёл у Лідзе, будзе адбывацца таксама адпуст парафіяльны. І таксама 1-го ў пятніцу распачынаем маёвае набажэнства. У нашай парафіі набажэнства традыцыйна адбываецца за паўгадзіны перад святымі імшамі з рана і вечарам. У нядзелю таксама ў 8:30 з раніцы сардэчна запрашаем да супольнай малітвы, да таго, каб узносіць свае малітвы да Бога праз заступніцтва Маці Божай. Першая пятніца месяца гэта таксама і набажэнства ўзнагароды сэрцу Пана Езуса. І ў 21:30 начное чуванне ў інтэнцыі абароны жыцця. Так як перажываем великаноцны перыяд, то у першую пятніцу падчас акрэсу великаноцнага не адбываецца крыжовай дарогі. Таксама зазначаем гэту інфармацыю. І 2-го ў суботу ўспамін святога Атаназія, біскупа і доктара касцёла. Першая субота месяца і набажэнства да непакалянага сэрца Марыі. 3-го у наступную нядзелю дзень імянінаў біскупа эмерыта Александра Кашкевіча. Першая нядзеля месяца адарацыйная і гэта таксама дзень маці у нашай дыяцэзіі. Молімся аб Божым благаслаўленні здароўя для ўсіх тых, хто для нашых мам жывых, а для памерлых выпрашаем ласку Божага, ласку аглядання Божага аблічча ў небе. Таксама ў тракелях у 12:00 будзе святая імша у інтэнцыі маці. Пагэтаму, хто мае такую магчымасць, жаданне, то сардэчна запрашаем да супольнай малітвы. Пры выхадзе з касцёла можна ўзяць свежы нумар дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця» і запазнацца з актуальнай бягучай інфармацыяй нашага лакальнага касцёла і паўсюднага касцёла ва ўсім свеце. Такія парафіяльныя аб'явы. Дзякуем усім вам, браты і сёстры, за супольную малітву, за ахвяраванні, за дары, дапамогу. Дзякуем для службы алтара, нашых міністрантаў, для хору касцельнага. Дзякуем таксама для груп жывога ружанца за ўборку касцёла. Няхай добры ўсемагутны Бог адудзячыць для кожнага з вас здароўем і патрэбнымі дарамі і ласкамі. Для Кацярыны Магер, которая дзякуе Пану Богу за пражытыя гады жыцця, складаем таксама сардэчныя пажаданні. Няхай добры Бог адорвае здароўем на кожны дзень, Дух Святы дапамагае годна рэалізоўваць Божую волю, і няхай Найсвяцейшая Панна Марыя акрывае плашчом сваёй матчынай апекі і дапамогі. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся літаняй да імені Езуса. Пан Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і тыдзень перажываць для Божай хвалы і для свайго ўласнага пажытка. Кирья Лейсон. Езу, услышь нас. Ойче з неба Боже, Сына Откупителю свята Боже, Духу Свенты Боже,
Święta Trójco, jedyny Boże, Jezu, Synu Boga żywego, Jezu od blasku Ojca, Jezu jasności światła wiecznego, Jezu Królu chwały, Jezu Słońce sprawiedliwości, Jezu Synu Maryi Panny, Jezu najmilszy, Jezu przedziwny, Jezu Boże mocny, Jezu Ojcze na wieki, Jezu wielkiej rady zwiastunie, Jezu najmożniejszy, Jezu najcierpliwszy, Jezu najposłuszniejszy, Jezu cichy pokornego serca, Jezu miłosniku czystości, Jezu milujący nas, Jezu Boże pokoju, Jezu dawco życia, Jezu cnót przykładzie, Jezu pragnący dusz naszych, Jezu Boże nasz, Jezu ucieczko nasza, Jezu Ojcze ubogich, Jezu skarbie wiernych, Jezu dobry pasterzu, Jezu światłości prawdziwa, Jezu mądrości przedwieczna, Jezu dobroci nieskończona, Jezu drogo i życie nasze, Jezu wesele aniołów, Jezu królu patriarchów, Jezu mistrzu apostolów, Jezu nauczycielu ewangelistów, Jezu męstwo męczenników, Jezu światłości wyznawców, Jezu czystości dziewic, Jezu korono wszystkich świętych, bądź nam miłościw, bądź nam miłościw, od zła wszelkiego, od grzechu każdego, od gniewu Twego, od sidł szatańskich, od ducha nieczystości, od śmierci wiecznej, od zaniedbania natchnień Twoich, przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, przez narodzenie Twoje, przez dzieciństwo Twoje, przez najświętsze życie Twoje, przez trudy Twoje, przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją, przez krzyż i opuszczenie Twoje, przez omdlenie Twoje, przez śmierć i pogrzeb Twój, przez zmartwychwstanie Twoje, przez w niebo wstąpienie Twoje, przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, przez radości Twoje, przez chwałę Twoją. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Jezu, usłysz nas. Modlimy się, Panie Jezu Chryste, który zrzekł, proście, otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kolaczcie, a będzie wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swojej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, ust i uczynkiem milowali, nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swojej opieki tym, których utwierdzasz swojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pod Twoją obronę.
Módlmy Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystus odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie, cząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa, Pana naszego.